Ndagusuhuje wowe ukurikiye Kivu Waves Official, uri umukunzi wacu w'ibihe byose nyuma yo gukora subscribe. Uyu munsi mu isi abantu hagati ya 70 na 95% bakunda ibyo kurya bishyushye kandi biri mu rusenda. Ubushakashatsi kandi bavuga ko nibura abantu 3 muri 5 bihebeye ku buryo bukomeye urusenda, nk'uko bitangazwa na Carlsen Ibrahim. Iyi ni impuguke mu buzima no mu mirire, akaba n'umwarimu muri kaminuza yo mu Buhinde. Ikinyamakuru Yahoo News mu ngingo yacyo cyise UK article kigeze guterura inkuru kivuga ko nibura 1/2 cy'abaturage ba Amerika bagura ibirungo bifite aho bihurira no guhumuza ibyo kurya ndetse bikanongera ubushake mu kurya, ikizwi nka appetite. Hari amakuru kandi avuga ko nibura 78% by'aba Gen Z, aba ni abantu bavutse hagati y'umwaka w'2000 ndetse n'2019, bakunda cyane ibiryo bishyushye yewe n'urusenda rwinshi, nk'uko tubikesha Ciel Paris, ikinyamakuru cyandikirwa mu Bufaransa. 36.2% by'abantu batuye isi bakoresha urusenda nibura inshuro imwe ku munsi. Ibi tubikesha PubMed Central pmc.gov. Iyo ugiye mu muco wa kera cyane mu myaka 2000 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, usanga abantu barahoze bakoresha ibirungo byaba ibyo mu byatsi ndetse n'ibimera, bakabikoresha mu buvuzi ndetse no mu gushaka impumuro nziza mu byo kurya byabo. Mu burasirazuba bwo hagati ndetse no muri Maroc, na n'uyu munsi wasanga ibirungo byinshi bicururizwa mu bikombe ku masoko agiye atandukanye. Ubundi uganiriye n'abaturage bo mu bihugu bishyuha cyane, bo bakubwira ko barya urusenda kugira ngo imibiri yabo imererwe neza, kuko waruriye abiri byuya umubiri ukaruhuka. Mu bihugu nk'Ubuhinde, Egiputa, Ubushinwa ndetse n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, nibo batangije uyu muco wo kurya urusenda mu myaka 2000 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, nk'uko nabikubwiye. Hanyuma uyu muco ugenda ukwirakwira hirya no hino ku isi bitewe n'ubucuruzi bwabasabaga kugenda bajya hirya no hino, hakiyongeraho n'ubuvumbuzi bw'utundi duce batari bazi. Urugero nk'umugabane wa Amerika, ubwo Christophe Colomb yawugeragaho bwa mbere mu mwaka w'1492, imico y'abanyaburayi na Aziya irimo no gukoresha urusenda yagiye igera muri Amerika, nuko amoko menshi y'urusenda nka cinnamon ndetse na black pepper atangira gukwirakwira hirya no hino mu isi. Abanyayegiputa bo mu mwaka w'700 mbere y'ivuka rya Yesu, bo urusenda rwabafashije kwagura ubucuruzi bwabo ku isi, baragenda baramamara kubera urusenda n'ibindi byatsi byavagamo ibirungo bitandukanye. Uyu munsi Ubuhinde ngo bwihariye 75% by'ibirungo byose byo ku isi bikorwa bikajya ku isoko, bigiye bifunze bipfunyitse mu macupa. Urusenda cyangwa se chili pepper rufite akamaro kanini mu mubiri bitewe n'ikirungo kirimo kizwi nka capsaicin. Bimwe mu by'ingenzi rumarira umubiri harimo kongera ubudahangarwa bw'umubiri, kuko rukungahaye kuri vitamini C ifasha umubiri kurwanya indwara ndetse no kongera imbaraga z'ubwirinzi. Ikindi, urusenda rufasha igogora ry'ibiryo, kuko ya capsaicin nakubwiye ifasha kugabanya ububabare cyane cyane mu mitsi no mu ngingo, ari nayo mpamvu ikunze gukoreshwa mu miti imwe n'imwe yo gusiga ingingo. Kurya urusenda bishobora gufasha umuntu gutwika ibinure mu mubiri, ikizwi nka metabolism, bigafasha umuntu kuba yagabanya ibiro. Urusenda kandi rufite ubushobozi bwo kugabanya ikizwi nka cholesterol mbi ndetse no gutera imikorere myiza y'umutima. Cholesterol mu busanzwe ni ikinyabutabire kiba mu maraso, gifasha kurema uturemangingo tw'umubiri cells. Iba mbi rero igihe yabaye nyinshi mu mubiri, kuko ishobora gufunga imiyoboro y'amaraso. Iyi ngiyi cholesterol mbi izwi nka LDL, inziza bayita HDL. Urusenda rero rugira uruhare rukomeye mu kugabanya LDL mu maraso. Rufite kandi ubushobozi bwo kurwanya mikrobe zimwe na zimwe, bikarugira umukandida mwiza wo gukumira indwara. Gusa ndaza kukubwira n'uburyo bwiza bwo kurukoresha, kuko nyuma y'ibi bigwi byose turuvuze, urusenda runagira ingaruka mbi iyo rukoreshejwe nabi, cyane nko kurya rwinshi, ni ukuvuga kurukoresha ku kigero cyo hejuru. Kurya urusenda ni byiza igihe rukoreshejwe mu rugero, gusa bishobora kuba bibi igihe umuntu arurya ku kigero umubiri we utabashije kwihanganira. Zimwe mu ngaruka mbi zo gukoresha urusenda harimo nko kuribwa mu gifu. Urusenda rushobora gutera uburibwe mu gifu, cyane cyane ku bantu bafite ibibazo by'igifu nka gastritis cyangwa se gastrite. Rukongera ububabare no ku bantu barurya basanganwe ibisebe mu gifu, ulcers.
rutera gushya mu muhogo no mu gifu kubera ya capsaicine twabonye ibamo. Iyo ibaye nyinshi ishobora kugutera kumva ishya mu muhogo no mu gifu. Ibi bizwi nka acid reflux. Kurya urusenda rwinshi bishobora gutuma igogora ryihuta cyane, bityo bigatera umuntu kuba yarwara indwara y'impiswi. Urusenda kandi iyo ruhuye n'amaso cyangwa uruhu rutera ububabare bwinshi. Ibi ngibi urabyumva vuba nimba warigeze kwikora mu maso wakoze ku rusenda, uribuka ibyakubayeho. Urusenda rwinshi kandi rwongera acide mu gifu, ibi bigatera kubabara mu gituza bizwi nka heartburn. Rero hari abantu banagirwa inama yo kuba barwihorera, nk'abagira iseseme, abakunze kuruka ku buryo bworoshye, abakunda kubabara cyane mu nda, n'abagira ibibazo by'igifu. Aba ntibikunze kuborohera kwihanganira urusenda. Uburyo bwiza rero bwo gukoresha urusenda, icyiza ni ukurukoresha mu guteka. Ahangaha tugirwa inama yo gukoresha urusenda ukarucagagurira nko mu isosi, mu nyama ndetse no mu mboga. Urusenda rufasha kuzana impumuro nziza, flavors, gusa ukarya gakeya iyo utaramenyera ubukana bwarwo. Icyiza ni ukurukoresha mu mafunguro. Uburyo wahitamo kurukoresha ubwo ari bwo bwose uko rwaba rumeze. Hari ukurukoresha bakirusarura, hari ukurwumisha rukaba ifu akaba ariyo ukoresha, ndetse no kuruteka mu mavuta chili oil ukajya urutonyangiriza mu byo ugiye gufata. Ushobora gukoresha urusenda mu cyayi nk'icya tangawizi cyangwa se no mu mazi hanyuma ukanywa, kuko ibi bifasha kuzanira umubiri ubushyuhe mu gihe cy'ubukonje, yewe no mu kuvura inkorora. Gusa byose ukabikora mu rugero kuko urwinshi si rwiza. Gutegurira ibi ngibi nifashishije ikinyamakuru Ciel Paris cyo mu Bufaransa. Nifashisha kandi urubuga pmc.gov rw'ikigo PubMed Central, ndetse n'igitabo cya Spices and Herbs cya Carsen Ibrahim cyo mu mwaka wa 2024. Komeza ukore subscribe, share na like kuri Kivu Waves Official. Ugume mu nyubako uboneramo amakuru y'ubwenge n'ibindi bintu biba biri kuvugwa mu isi. Muri comment ni urubuga utubwiriramo ko wumvishe iki kiganiro, ndetse ukaba wanadusaba ikindi kintu wifuza ko twazakubwiraho birambuye ubutaha. Njye ndi Beato niyo mugabo. Iyi ni Kivu Waves. Murakoze.